Abusi Radebe. Bophelo ke wena fela empa batho ga ba tsebe. Kakapa. Batho ba kgelošitšwe ke sebe ka baka la gore ga ba tsebe gore bophelo ke wena fela. A re a leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. A ke tšee sebaka se moroka ke go tamiše semmušo ngwanešo ke go amogele ebile ke no re ke tshepe gore o bile le letšatši le le kaone kudu le ge ke tseba gore o ba le matšatši a makaone o theogetše ka baka la gore toro ya gago kapa tumo ya gago ke go bona batho ba tsoga malaong ka malwetši, batho ba thušega tlhatlong ya sedimo le malwetši a mangwe a e leng gore a tlaiša batho le meleko ya go fapafapana. Prof, ke tla ka mo go wena ka mo ngwanešo sebaka ke seo e tamiša motheletše tamiša mmogedi ke moka o ba amogele o tamiše le baledi ba rena ka fa ke moka re tle re ba fe sebaka ba kgone go te tsebiša gore ke bona bo mang ba tšwa kae mathata a bona ke eng. Prof, a ke go leboge malome ka kapa ke Therešo malome ka kapa re a leka ka mehla le ka matšatši re llela bophelo godimo ga batho ba gabo rena godimo ga setšhaba sa gabo rena re hlwele re le ka kua Groblersdal le kgono ke kgahlile ke gore ba gona ba bangwe ba ba ileng ba tla mo radiong be re ne le bona ba hweditše thušo magagešo ke a le tamiša ke tamiše babuši ba gabo rena bo mong mobu ke tamiša baruti ba borena ba dikereke ka go fapana dibishopo tša rena ke tamiša batheeletši ba Mutse Community Radio Station re a le tamiša kgole le kgausi mo le lego gona thekgo ya lena ya ka mehla le ka matšatši ke boe ke tamiše mangaka ga borena ga mmogo le bašomi kgole le kgausi mo ba lego gona ka mafarahlahleng ka kua Facebook re a le tamiša re re thobela magagešo Therešo re tsene le kgono ke a kwa gore pitša e apeile pitša tše tša rena le kgolile ke kwa gore di lebile ka kua makgophong ba apeile ka poto tše kgolo ke bagaphane le kae bagaphane re gona ra lena nna re gona mama ke mang ka leina nna ke nna Paulina Phane lefaseng la Makgophong ke Paulina Phane go tšwa ka kua makgophong ya o sepela le sesi wena ka mo sesi ke mang ke nna Mpho a Phane sesi ke Mpho kwa ga Phane le tšwa ka makgophong le tlogile kgole magagešo le tlilo nyaka thušo malome ka kapa kuo o tla lefa melao ya kgašo gomme ra napa ra tsena ditabeng malome taba ke tšeo aga a ke go leboge ngwana wa tloutša baroka ke go leboge Professor Moremi batswadi ba ga Aphane go tšwa ka Zebediela Makgophong ke gona pitšeng tše kgolo mo le go rogile batswadi jwale ka ge Professor Moremi a bontšhitše gore ke nna ka kapa ka mo ke na le malefo ka mola ke ne le laki ke bona ba bo ba netefatšang gore mafarahlahla a rena a sepela gabotse ka fa gomme ntle le go senya sebaka batswadi re le amogetše ebile re le dumediše semmušo gomme ke tlo no tšea sebaka se mma Aphane ka fawe ke bapale setsopolwana fa pele ga fawe melao ya seyalemoya bagešo re kgopela gore difounu di beng silent. Sa bobedi re kgopela gore re seke ra tsenana ka ganong. Sa boraro re kgopela gore re seke ra bitša maina a dikereke le dingaka le baporofeta mo moyeng ge e ka ba le ile la ya ga ngaka kae kerekeng kae baporofeteng kae no ba wa ke tsoko le ge le ile la ya ga Moremi le ena ke ngaka tsoko le no re wa ngaka tsoko le ge le ile ga Moremi wa raya ngakeng tsoko ra hwetša jwale le jwale se sengwe gape ba gešo radio ke ntho nngwe ya go hlomphega kudu ya go theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane re lekeng go apeša polelo re seke ra bitša mahlapa mo moyeng
re hlompheng tsebe ya motheletši kua gae o se kwa kry-a mantšu a tswang ka mo a fihla tsebeng ya motheletši a fihla a lomela ka gare ga tsebe sa mafelelo re gopela gore batho ba arabe dipotšišo go ya ka mogore ba botšišang re se ke ra re ge re go botšiša wa re hlalosetša se sengwe gape ke gore re kgopela nnete fela batho ba ga Aphane nnete e ya phološa nnete e thuša motho e ka be e le bohloko ga kakang e segiša e jiša dihlong e baba mara mafelelong e thuša monga yona ebile e ya molokolla jwale Mmaphane ke bapala setsopolwana fa motswadi ge o ka kwa se kgomotše ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re ya leboga le ka tsena ditabeng Mmaphane nna ke le Mmaphane ke a leboga ke tlile ka bothata ba ngwana ke wo ke nang le yena ngwano go ya gabotse ga se ngwana wa ka wa madi ngwano ke mo adoptile mara ke sa mo adopte ka gore ke be ke mo adopta re ile ra re le bomme re le ba babedi ra re thoma mmereko re kgoboketša bana ga re le mo processing yeo ya rena ya gore re kgoboketša bana mme ola a beng a ntshwa a swere mmereko ola a thoma go ba le mathata ka lapeng ba divorce le monna ntho ya rena ya feila ke se ke latile ngwana o ke mo tšere ke dula le yena ba šetše ana le ba i4 a šetše a yagile le poleke mme o re bana ba re o ba beya mo polekeng eo jwale ge re santšane re le mo processing ya polekeng ya ntshwere ya rena ke ge diboso ka lapeng la mme ola e kokota mmereko wa rena o feila napile ngwana o nama ka dula le yena ya ba ngwana wa ka ke mo godišitše ke mo tšera a na le 2 months go tloga ka yena nako ebe ka no mo godiša ya ba ngwana wa ka le ka lapeng ba mo amogela ba mo thabela jwale ngwana gantše a gola o mpha mathata go tloga bonnyaneng ba gage ke mo godišitše gabotse go sena mathata ga a thoma a re mo grade 7 grade 6 ke mo a thomileng go mpha mathata a hlopha sekolong ga a hlopha sekolong ke ge ba re nne ke mo iše disekolong tša di-slow learner ke mo tšere ke mo išitše disekolong tša di-slow learner mo e le gona o fihlile a phasa gabotse mme a phasa gabotse a ba a boeleng grade e nngwe a dia grade tše 2 ka ngwaga o tee o rile ga a fetša mola ba re se ka hlo ke mo iša disekolong bana ba di-slow learner ke mo iše sekolong sa bana ba normally ngwana ke mo tšere ke mo išitše sekolong sa bana ba normally o tsene sekolo mowe ke mo mathata a thomileng gona ngwana a thoma go tlhakatlhakana a thoma go kore a no thoma go bajwa kore a bajwa a ba a wota ba ka tsela ye nngwe bolwetši ba gage bo ka tsela ye ngwana o a tlhatša metsi a re sa tsebe gore na metsi a tšwa kae a je dijo a kore o no tlhatša ke mo išitše dipetlele ba mo dile diteko ka moka ba re kgane ke se a se sona kgane ke se a se sona ngwana o tlhatša metsi ngwana gaje ke sokotše le yena ngwago o ile a se tsena sekolo a fetša ka be ke montšha kwa ke mmušetša sekolong sa gae ba no re ga a boa sekolong kore a no tla kore a khukhuna a le ka tsela ye nngwe o ba ya sekolong matšatši a mabedi a mararo haye jwale le jwale e le ga a bajwa ka ona mokgwa o a tlhatša madi ke tlhetlhile le yena ke tšwa go bore a tseba ba bang ba rile go nna ba re nne o na le badimo o swantše a thwaswe ka re na ge ke tlo mo thwasiša ke a go tšea ka e bo rakgadi le bo malome ka dula ka ya go mongwe mosebeletsi o mongwe
yena a re nne ngwana o tshwenya ke ola o ile o tshwenya ke papage ngwana wa monyaka mara fela o monyaka ka dihlare that's why ngwana a sokola ge ke ile go mong a re nne ngwana o mo theile ka mang nna ka re ke mo theile ka mme wa go mpelega a re ke bona kokwa ngwana a galefile ebile a betha tukwane fase a re ke a mo tšea ka re ngwana ka o theilwe mabitso a yena a sa tsebeng gore wa mo tšea hai ke sokotše le yena jwalo ka ba ra feleletša bile re le lefaseng la Gauteng re dula Gauteng e no ba ge re sokola ke a kwešiša re ile ra ba ra le dikerekeng tša matšwantle ngwana a hwetše thušo ra ba ra fetša re ile kerekeng Tsoko ra dula fao ra kereka mowe aga a no re sokodiša a re patla ka letšatši le leng a nwa dipilisi a tšea dipilisi tša ka tša swikiri a kwatile kore nna le yena re a lwa gare ga ka lo nna le yena ga gona peace re mo ntweng a kgokolola dipilisi tšela tša ka tša swikiri a dinwa a fetša go dinwa ngwana ka o ba se gona ile mmerekong ka no dula ka re ke tla no bona a ke re motho ga a nyaka go ipolaya o nyaka go ipolaya ke tla diange nna re dutše morodi ga a fihla ke a mmotša gore gape motho o nwele dipilisi tša ka tša swikiri a re wa ipolaya hai re robetše forogo ka be ke mo tšea ke mo iša tleliniking ga ke fihla ba re nne a ye sepetlele bo mo traina tšona o tsamaile o ile sepetlele ba mo trainile o dutše 2 weeks sepetlele a boya ga boya bošegong bo a letšeng a tsene ka bona ntlo ka moka e be tletše a ke tsore ke tla e bitša jwang e nkga ka mokana ga ena ntlo ke rile ga ke tsoga ka re batho ba modimo jwale bo bophelo ke ba mohuta mang e le matšwantle ba ke kereke ya South Africa bao ke tswang go bona a kore ba no ra gore e be eng kga eng e tletše eng aowa go bo go nkga yena moya o a beng a o ntšha o be a ntšha moya o mongwe botlhoko o tletse ntlo morodi o ile a ba a tsoga a re gante go a diragala botla goba kgeba ka letheka a kgeba ka letheka alright ile foroge ke tsoga nama ka no ra a ke no tsamaya ke tla bona mo ke tlang go no hwetša flaga ke tsene ke nyake thušo ke tsamaile ka fihla ke tsena ka mo ba re batho ba gona ba tsamaile ke tsena ka mo ba re batho ba gona ba tsamaile ka tsena ka go mongwe mme wa Sankoma ba re nna ke a tsamaya ebile ke a sepela ka 12 o'clock ke swantše ke be ke le kae ka dula ra wa go romele kae mo a swantše a nromele gona a re ke a ba founela batho ba gona ba sware phone a bana pile a re nne okay badimo ba gago ba thata badimo ba gago ba nkomanya ba re ko go thuše ke ba nyekile mara ke tlo go thuša o rile ga a swantše a nthuše mme o la re nne ngwana o thebotswe ngwana o na le sefapano ka mokokotlong o na le satellite mo maotong ba mo thebotse ba mo tseba ka dilo tšeo a mpha ditaelonyana ka fihla ka phetha a mo fa lebotlelo ana lehlatšo lona le tšwela pele lehlatšo ga le eme le tšwela pele a mo fa ditaelonyana ra boa hai ka letšatši le lengwe ka be ke boela go yena a ntiela tše dingwe ditaelo mara a re diela family ka moka nna le morodi le yena a mpha taelo ela ke ile ke fihla ka gae re phetha taelo ela napile re hlapile ba ile go hlape morodi pele le bana ba gage ka re ke yena monga motse ka morago go tlo go hlape nna le yena ai morodi o hlapile le nna ke hlapile go ile go tsena yena a thoma go ba le complain a re mama metsana manyane o ra re nka hlapa ka metsana manyane ka re nne metsa ditaelo ga e be a mantši metsa ditaelo ke a mannyane hai ra thoma nka ra re kwane mara a feleletša a tsene ka mola metseng a hlapa a fetša go hlapa a tšwa o rile ga e tšwa nama a ema ka kamoreng ya e re na robalang ka go yona a thoma go betha di-face ke re morodi mothušiwe gape o betha di-face a thoma go gwelela a gwelela namile morodi o re nne mama rapela a rapele hai re a rapela mola le morodi nama benke o nyaka go tswa jwale ga re ke nyaka go tswa ra be re mo swara re mo latlhela godimo ga sofa
re mo rapelela a ilwa ra mo rapelela ntse a ilwa jwalo go fitlha mo a fetsang a lokologa ra ba ra mmona gore o lokologile go lokologeng ga gagwe o ile a bontse ga a tsoga mola a re a mama ke kgale ko go gopotse a ba a llankhabara a re a sesi ke kgale ko go gopotse morwedi ake o bane bana ba babedi a re bona o godile jwang o monnyane o a re ae o jwale ke mang o ke ra wa ke ngwana sesa go monnyane ga ra ke motsebe a thoma gore jwale mo re dutseng gona re mo kae ka re mo re dutseng gona re ga sesi ke gale re dula mo re be re na le 4 months 5 months re ke dula ga morodi a re wa a ko go tsebe papa o ka yena ka re papa o gae a re jo papa ke mo gopotse jwang ya be ga lokologile ra mmona gore ne a o buile ke motho ai o buile matšatši a mararo go boeng ga gage o rile o re ntlhaloseditše so a re yena o dula plekeng e nngwe a dule ka gae o dula plekeng e nngwe mo batho ba mo tlhakiša gona fawe yena ka mo gae a gona o na le nako e ntšhi a sa dule ka gae a re nne letšatši le ra tlo sepela ka gae go be go na le modiro ba mo roma gore a o reka ditšhepisi batho ba ba le modirong ba rile a o ile a boa go reka ditšhepisi mme o mongwe mo modirong a mo fa lekere la kotana bana ba ba ka be ke dula le bona e le ba bararo ke yena go na le o ke na le yena a dutšeng le ngwana go na le o mongwe yena e be le o monnyane ka nako eo bana ba le ba fitlha ba re ba ka se go fe lekere o noši namile ba pšhatlagana lekere lela ba ja lekere lela ka moka o re bošegong bona bo re jeleng lekere lela re letse re tsamaile go sepeleng ga rena ebile o monnyane wa morodi o ba tseme a lla re fitlha sekgweng re hweditše bakgekolo ba re letetše ba re ke kgale re le letetše ai re robetše mongwe o re rile go seng ge ba ba tsoga ba hwetša o lao monnyane a se gona ga ba nyaka go ntse ba gore na o lao monnyane o ka yena ba re a re bone ga a lla re mmušeditše morago ba dutše mo ba le ba babedi ga ba dutše mo o setlogolo se sa ka se na le sona sa tshwenya ke kgetlane ka mo isa go mo alafiša kgetlane a re tšatši leo o bo mo alafiša kgetlane ke tšatši le yena a buileng a ntšhileng kwa ke noši kua ke dutše ke noši ande ke a hlakišiwa ande ntho engwe le engwe e diregang ka mo gae ke a ba botša ntho engwe le engwe e diregang ka mo gae ke a ba botša ande e nngwe ya bobedi e mmeyaneng a re ge o dira molato ka mo ga gago ba ya plana gore na re tlo dirang ke dirile molato ke direla morwedi ake o ke dulang le yena ke mo direla mmeane a ntšhetšwa magadi morwedi ake o ntšheditše magadi December e latelang morwedi ake ke ga khutla tlhokomela letsogo mo tafoleng mama morwedi ake ke ga boa ka December e latelang yena a itlhalosa a re ba mo ngwathile leoto la gage ba re mmeane sepela ngwaga o se wa tlo fela o boe a re gone jwale e ba e planang ba plana go tšea morwago go ka no dia molato ka molapeng o tsebe gore morwago o tlo sepela hai ke makaletše jwale o dutše le rena 3 days morodi a ba re nne ke mo nyakela dipampiri tša gore a ye sekolong ka re be re mmona gore o buile ke motho after 3 days o boetše morago ke tlhakana ntswiki go bothata ke eme mme o la ba nthuša wa kereke a ba re gona a re iša motho diagelong ke mo tšere ke mo išitše diagelong gore ga ke mo iša diagelong ke ga kokoropane le matsogo le maoto a sa kgone go phuruloga ke mo kukile ka mo iša diagelong o dutše diagelong ngwaga ka moka a dutše diagelong o rile ga e re December diagelong ba re ntšha ba re nne tsamaya lo ja Christmas le tla boa ngwago o tlama hai re tšwele re tlile gae ga re fitlha gae napile ke ngwana ke Keresemose o ya tšatši le lengwe gore time gore mmereko wa gagwe o ne go tsamaya se ka le botša gore o ya kae a no tsamaya
tšatši le leng a tsamaile a boeforogo ge re tsoga re tlo mo hwetša a dutše setupong a tšatši le lengwe no tsamaya re sa tsebe gore o ile kae re tlo mo hwetša a dutše setupong o tsamaile di-Christmas tše o rile ka new year ge o tlo kgaola ngwaga a ba tsamaile ga tsamaile aowa nna re netaba ka gare mo tlwaetse a dia dilo tšeo se rabe le mathata aowa re jile Christmas re swantše re boele morago a boele troneng gape hai napile o hlakane le mošimane kwa ona matšatši a o namile o mmeleng hai re tlamega go boa gape re tlogela trone re a boa re tla gae o bile mmeleng ngwaga ka moka o belege ka September ga ba sa le mmeleng ba sena problem ebile ke ipotša gore o fodile o bile mmeleng jwale ngwana o belegwe ka nthowe ka September o thomile futhi o thomile go se nyake dijo o thomile go lwa re a lwa le yena ngwanola ka letšatši le lengwe la bofelo ga ke tse gore ba kongorišana jwang le papa go ngwana ga ba kongorišana jwale le papa go ngwana napile ba botšane tše ba di botšaneng napile go senga e tla wa tsoga o kukile ngwana mme amo o re mama o boletše lentšonyana le lengwe lentšonyana la go monyefola jwale nna ka go se tsebe gore motho o kgopišitše ke boyfriend eo ya gagwe ke re nne a nna ngwana ka kere ke a go tseba gore o jwang a nama ba enwa tee a latlhela diteenyana tšela kua a kuka ngwana o la gage šule a fitlha ka kamoreng ngwana wa lla e kere ke a go tlhola ngwana ka kua ke re mphe ngwana o gana ka ngwana o kgorametše ngwana ola o mo pintše he ebile ke bitša batho tla le nthuše mothoše o gana ka ngwana ere o swere ngwana wa lla ai namile jalo o betha ngwana ola re thoma go lla ka moka mola re a lla gape a re tsebe gore re swantse re dieng mothoše o betha ngwana lesea la 2 months go ile go ba go tšwelela mosadi o mongwe wa moagelwane ke ena a fitlhileng a kgona go mo tšea matsogong a gage a mo o cancela mola mo cancela mola hai ke bona bothata bo bogolo bo bontlišitše mo ka gore taelo e re ke sepetše ka February ka re ge ke tsamaile ka gona ga ntlaiša jwale ka tsena mothong o mongwe ngaka Tsoko ile gore nna ya re ngwana o a bajwa le wena o a bajwa bothata a se lena bothata bo ka lapeng ntho e le hlophang e ka lapeng ka go alafa ka alafa ngwana ka alafa wena mara le sa ile o tsena ka kua motseng ola la tšea nthwela gape a re batho ba ba go phethelang ditaelo ka kua motseng ola ba a ba go na le ntho e epetšweng ga ba epolole ntho e ba epetšeng ba no fihla ba gasha ba phetha ditaelo nthwela ba e gašelela mola le phela matšatši a mabedi gabotse la boraro go tlhafile jwale ntho a batho mo e o swantse ko go eletšang gore e die nyaka batho ba epolole ntho gore re go thuše gore re epolole ntho ke gona ditaelo di tlatle di bereka jwale ke ka tsela e le mponang ke tlile mo ke a le thietša letšatši le letšatši ke a le thietša letšatši le letšatši le nna ka ba ka re a eman nke be le nna nka modimo a ka nthuša ke lokologe le nna ke kgone go apitšeng tše kgolo mohla mongwe ntate moremi le ntate ka kapa ba ka nthuša ba tla ba tloša ntho e re tshwenyang ka mo ka gare go motse wa ka ga go na le thabo ga go na peace go boima mara boima bo bontshwenyang ke ngwana o e leng gore re dutse le yena a se ra dula le ngwana re dutse le a ke tse gore re dutse le setlotlwane gore re dutse le eng ngwana a rena o sa moere mo a leng gona thušo e ke e nyakang ke ya gore ngwana a bušiwe kwa išitšweng gona a boye e be ngwana rena o re mo tsebang alright koko a ke go leboge koko se se gore gona ke wena mang mpho mpho wa ga mang a phane mama go kae ke mang leina la mamago ke Pauline ke Paulina ke yena a go godišitše ee o go tšere kae yena ga mpotša o rile a re a ya mmerekong ee ke nako tšela tšegale o re nkgoditše ba mpeile like mo strateng ee then yena a nkuka nkiša maphodiseng then maphodisa a nkiša di-social workeng alright o go kry-ile strateng
a go tšea strateng a go iša maphodiseng. Maphodisa ba go tšea ba go iša ba mo iša go di-social worker. Di-social worker di a boa di a dumelela koko gore a direng a go godiša. Go ra re ge nkebe e se koko nkebe o hwetše strateng. Ge re re modimo wa gago wa mathomo wa go go phološa ke koko. A ke re modimo wa ka se theoge kua legodimong a tla mo a tla go kuka a go hlapiša a go apeša a go ješa a go ruta go bolela a go ruta go tsamaya a go direla tše ka moka. Dilo tšeo ka moka di dirile ke mang? Ke mama. Ke mama. Mama go šo. Alright. Koko a senke la kgona go tseba gore batswadi ba ngwano o mo tšeago ke bomang ba tswa kae gae? Sanka le fileng ya gage di-social workeng a gona meane a gona sign ya gore kwa ga mang o tswa kae o ya kae. Alright. O hlokile lesea mo bophelong? Nna ke na le masea. O na le masea? Ke na le bana ba i-6 be ke ne le bana ba i-6. O ne lerato? Ba babedi ba hlokafala ka šala ka fomo. O ne lerato? Motho wa go swana le wena o a hlokwa. Ene badimo a se bana mo e leng gore ba ka no tla ba tlaiša ngwanoki ba tseba gore ngwanoki o tlile jwang. Batho ba sa ntšeng ba ba tlaiše ke batswadi ba ngwano ba ba lahlileng ngwano, seng gore lena ba tla ba le tlaišetše ngwana. Badimo ke batho ko gore bolela le bona ra ba beela ka thoko. Ngwano ka mokgwa a leng ka gona re ka mo thuša ra nyakafale, fela ga ke bone gore e swanetše re e bereke ka mokgwa o. Medimo ya geno e godišitše ngwano. Mara e re ke hlalose fa ke ntše ke tsamaya le yena ke tsamaya ba bang ba re nne o hlokometsa ke badimo ba lapa lela. Badimo ba lapa lela ba mo amogele gabotse ga ke ntše ke tsamaya. O mo file ke mang ngwano koko? O mo file ke mang? A ke re ke mo file ke di-social worker. O mo tšere kae ngwano? Ke mo topile. Kae? Letseleng. Ke mang modimo a go gahlantšhitšeng le ngwano go bo feta ka tsela? O mo phološi wa ngwano? Ga o a topa ngwano ke ka lebaka la Raul Nelsia. O topile ngwano o ne bana. Ngwano o mo filwe gobane ba gabo ba mo lahlile. So medimo ye mo lahlileng ngwano a sa tsebeng mmage, ngwana a sa tsebeng papage, nyakang pudi le tsentšhe ngwano medimong ya gabo le ena ngwano. Go ne pudi ya go tsentšha ngwana gore badimo ba mo amogele e be ngwana wa ka mo gare ga lapa gobane ngwano o mo tšere tseleng. A re tlo mo tšea ra mo iša ga Malefo goba ga Maubane goba ga Moremi. Go šala o tšea ngwana ka 2 years. 2 months. 2 months. 2 months o mo godiša. Badimo ba go lebeletše le modimo ka bo yena o go lebeletše. Ene a ke tshepe gore go ne modimo wa ka tleng a tleima gore yena ngwano ko wa gage e le wa gabo papage goba wa gabo mmage. Ge nke be se wena ngwano nke ba hlokofetše, ene nke ba hlokofetše a hlokofalla strateng, potšišo kore ngwano nke ba bolokile ke mang? Ke masepala. Badimo ba gabo papage ba ba lwang le kgono le ba gabo mmage ba ba lwang le kgono be ba ya go tšea ngwano kae? Mmago ngwano ka bo yena o tlo sokola bophelo ba gage ka moka ge e le gore o sa phela, le papage o tlo sokola bophelo ba gage ka moka ge e le gore batswadi ba babedi ba ba sa phela. Mara wa yang go sokola kudu ke motswadi wa mme o a lahlileng ngwano tseleng. Ngwano ke koko badimo ke batho ba bolela le rena, fela re swanetše re tsebe tsela ya go bolela le medimo wa borena. Tsentša ngwano medimong ya bolena le motheelele medimo e mo godiša. Se ga borena re kgona go tšea ngwana ra mo tsentša ga borena ra be ra mo rea leina ba gola a tla belega bana a ba rea bana ba kgorwe. O mo file ngwano?
nto kgolo ko gore ga a tsentšhwa semolao ka gare ga kgoro ya geno ke mo bakgalabe e le go gore go ba boima gore ba mo amogele gobane ba no kwa lesea le lela ntle le go begelwa so ge le ka nyaka pudi ya tshadi la tsentšha ngwana medimong ya gabo ngwana o tlo loka ngwana o tlo ba gabotse then ra thoma go lebelela malwetse ya ngwana o a babjwa go kwešiša mmele wa gage o a babjwa o nyaka kalafi le boletše ka taba ya gore bothata ba sesi bo bogolo ke gore mogopolo o fela o tsamaya o boa santse re monyakele kalafi ya mogopolo sesi o ne le lehlatšo le lentšhi santse re monyakele gore o hlatšiša ke eng go a kgonagala mama gore ngwana a ye dipetlele ngwana a ye dipetlele sepetlele ba re a ba bone selo sepetlele ga se gore ga ba bone selo ge ba lebelela tše bona ba bonang gore mo gongwe ge motho a šala a hlatša go ka be go senyegile mo go seo ba bona go lokile go ba boima go bona go nore ba no fa motho sehlare gobane motho o mo bona ba bona go lokile o nkwešiša koko a re lebeleleng gore why ngwano a babjwa sepetlele ba sa bone gore ke eng ye ba jušang ngwano medimo koko re a e raka ra e beela kua thoko why ke re medimo ra e raka medimo ya gabo mmago ngwano e ka se llele ngwanoke e mollela e nyakang koko ka gore ngwano o lahlilwe modimo a ria gore a bone ko wena o le tseleng o sepela wa se lefete lesea le wa le topa wa ya go ba molao ba iša ngwano go ma-social worker a ya ba taba ya letšatši le le tee gore ba go fe ngwano go bile tsela e telele ene wa e kgotlelela wa sepela ka yona go fitlhelela o kry-a ngwano ebile a etla ka gae ngwana wa mo godiša ka gae o mo thoma ka pampers ye e tšhabetšeng ke mmage e tšhabetšeng ke papage e tšhabetšeng ke bo malomeage e tšhabetšeng ke bo rakgadiage badimo bao ba tshwenyang ngwana re ria jwala ka kua ga gago koko ra tsebiša badimo re ngwana o tlile jwang then ra kgopela medimo ya geno le ya gabo papago gore e godiše ngwano and then ge e le gore ngwano ke nnete badimo ba gona ba ba phela ngwano badimo ba gabo ba tla lata ba gabo mmage ba re le lahlile ngwana le lahlile ngwana ka le lahlile ngwana makgophong and then ba tla ba re botša re nako ka moka be ba le kae and then ba tla ba re botša re lekhule ngwano koko le phološitše ko wena ene ngwano o swanetše a go hlomphe a go tšee bjale ka mma ga a re modimo mo bophelong santše a lebelele wena go ne dilo tše dingwe modimo ka bo yena a ka se di dire ka bo yena o di dira ka go romela motho ene motho wa mo rometšeng o swanetše o mo hlomphe ke be se wena koko wa ba le lerato le bana ba gago ba ba le lerato le family ya geno ya ba le lerato ya gore o tlile le lesea ka gae mola masea le gona ebile wa be wa bua wa tšea lesea le wa le reella ka mogaborena sesi o thomile go ba bala grade 7 bo bala grade man ke kwa mama mo a badile grade 7 bo le grade 7 mama ne a o thomile ka go grade 6 ka go grade 8 ka go grade 8 mme ka mo go grade 7 ka grade 6 le grade 7 e be le ga tshwenya a sa tlwa bajwa ba tshwenya ke namile ke ge ba re ke mo ise di sekolong tša di slow learner namile go bajwa ga go bajwa o thomile ka go grade 8 ke mo a thomileng ke lehlatšo leo alright lehlatšo koko ga le nyakege lehlatšo re swanetše gore ngwana ga a hlatša re mo alafe akere and then lehlatšo re swanetše re nyake go tseba gore le tšwa kae and then ba sepetlele ba lekile akere ngwanoki a re tlo no thoma ka go mo iša sepetlele re swantše re mo phethele ditaelo tša go tloša memoya ye mo tshwenyang tša go tloša meleko ya sepelang le yona ya re tloše le taba ye e leng gore ke a sedimo se se mmakang ge badimo ba go baka o ya mo go nago lesolo wa ya go fihla wa khunama wa botša badimo wa re nna ke tsebe selo ke ngwana le mpaka ka phoso lokišang ditaba le batswadi ba ka gobane ke bona ba tseba go nnete ye le e nyakang go nna nka se kgone go lefa yona badimo ke batho thwi o bolela le bona ba tlo go kwa and then wa ba botša wa re nna ke sa le monnyane nna ke kgopela gore le ntokolleng ke kgoneng go tšwela pele ka bophelo ba ka le lokišeng dilo le batswadi tene dilo di tlo kgona go loka godimo ga ngwana malwetši a tlang ke lebaka la gore ngwana ga a ne mošireletši
ene a se neng mošireletši wa phelang ke wena koko ene ke kgatlha ke gore a seng ko lapa wa ra se ngwanaka o tšere ngwana o bjale ka ngwana gago koko o tšere ngwana o khibjale ka ngwana wa gago wa kgotlelela maroga wa kgotlelela go sepela ke tšhelete wa kgotlelela go se robale wa kgotlelela bolwetši ba gage wa kitima le dipetlele wa ba motswadi mosadi ya go swana le wena koko wa hlokwa mo lefaseng ene seo se dirileng koko ke se se botse kudu gobane ngwana ga wa mo utswa ga wa mo utswa ngwana fela basadi ge mosadi a kgona go lahla ngwana a mo tlogele tseleng a batla a tope ko mongwe mosadi mola ngwana re re kwa mosadi ka bo yena a boa lahle ngwana seo se re šupetša gore koko re sa ya kgole ka bophelo re tšea gore re ya batamela mara ke bona gore re sa ya kgole ngwanešo o nyaka ke go thuša kang go nwa dipilisi o re wa tepolaya ngwanaka a o thuše ka selo mathata wa tlogelang wa tlogelela ngwana gago o ne ngwana kere o ne mengwage mekae 2 months. o ne 2 months ge o šetše o le motswadi o swanetše o nagane gore nto ngwe le ngwe ye o e dirang ngwana gago ge wena o topolaya o swanetše a tla hlokomele ke mang fela ga ke makale a kere mama go topile o ne 2 months le meleko le yona šiwe go fihlela o ne 2 months kua o tswang ka geno go ne moleko o mongwe mogolo wa go swara bana ba masia ba ne 2 months that's why ngwana o la go itla selo se re mmethe mo gobatše o ka fetša mmolaya ngwanola nto o sepelang le yona sese e ya tšhoša ene go tšhoša ga yona a ya swanela gore botša gore re seke ra e alafa re swanetše re e alafe o hloka thušo yang radio e humotše kana ba re ko wena mang mpho radio e humotše mpho o bolaya ke eng o hloka thušo yang mpho Nna be ke nyaka gore le nthuše gore dilo tše di ntshwenyang mo mmeleng di fole ke kgone go boela sekolong. o ne mengwage mekae 21 21 o nyaka o tlogetše ka grade mang grade 10. grade 10 o nyaka go boela sekolong okay mpho o ne ngwana mpho papa go ngwana o kae ona o a mo hlokomela ga motlhokomedi. a mo hlokomele alright tseleng ya gage mama ya ge a be a e phepela a le mo mmeleng e be e le jwang e be e le boima bano ba ka gare ga ona malwetši a mara lehlatšo le be le eme le ntwa e be eso a e fokoditše ka gore leeto le a ba le swere ke nna be ke dukang ke swere pelo ka seatla gore na le seana le motho le tlo fihla na mara le kgonne gore le fihle a sena mathata le moburubudu wa o diang o se gona a no ba gabotse a ija a se netaba o no gana fela gore o ba tsotloga napile wa thoma jwale kgwedi ya mathomo o phetse gabotse kgwedi ena mile o no thoma go no ba ka tsela ye nngwe a sa nyaka dijo a sa nyakanye ene o se kwa mmolediša wa ntse o mmolediša ntwa e thomile wa ntse o re ngwana o mo swara jwang ntwa e thomile kore o se kwa mmolediša namile o thoma go ba motšatši le lengwe o nyakile mpetha ka komiki o kgašitše tea go fiša e kgaša ba pšhatlaganya komiki a nela mola fase tšatši le a tlo tšea ngwana le gona o dirile the same story o ba enwa tee a pšhatlaganya tee nyanela kua kgakala a nama ya matšea ngwana o la gage a sepela jwale ke letswalo le ke nang le lona gore go kwata mo ga gage ntho e mo dirang tomorrow e tlo yena o mpoditše o re ntho ena e re ko go bolaya mara ke ba le ntho ya gore ge ke bolaya mama ke tlo šala le mang mara yena ntho e re a mpolaya yena a dumele gore na ge ke bolaya mama ke tlo šala le mama mara tewe ye re treatanang ka gona e iša gona mo gore
a ka ntia se sengwe e ka mo phusha ka re a iti o phusha ke ntho e ka mo phusha ntia se sengwe ena ngwana o re tsamayang le yena o a šetšeng ka ntle le bana le yena o no mo kutulogela tšatši le le mo šapile ka komikana ba mo pšhatlela dibrele a re tsebe gore tomorrow e tlo ba eng. alright ke eo malome ka kapa aga re a leboga a ke no thoma ka go tšea dihlora ke di apeše mma a phane ditheto di a moswanela ene ke le ke go bontšha gore bomme ba bantši kapa ke re batho ba bantši ba kgonneng go topa bana ba tlho ba topiwa e fela ga gone motho wo a ileng a topa ngwana a re ga ya maphodiseng le di-social working a re mpheng yena ka moka ga bona ba no dula ba re re mošitše di-social working di-social worker di motše re di mošitše kae e fela mme ga senke a dira jwalo mme o tšere ngwana a be a tekana gore ngwano ke tla mo godiša a mo fa le leina le maina a gage a e leng gore a tlo tseba ke yena a ke leboge tlhahlo moroka ya gore ba hloka go hlaba pudi ba bege ngwana wo ko badimong ba ga bo bona and then ke bue ke leboge le bana ba mme ge ba ile ba mothega sephethong sa go tšea ngwana wo ba mo godiša ba mo rata jwale ka ngwana wa ga bo bona ke tšhaba go kgalema sese go ya ka mokgwa ke te tsebang ka gona lebaka ke gore ke šetše ke kwele mme le kgaetšedi ya ka ke mo kwele gore kgaetšedi ya ka gone nto nngwe e phela ka mogare ga gage ene batho ba tla išang ngwana wo ga se badimo ke baloi ene baloi ba tla išang ngwano mme ba no nyaka go no kweša wena bohloko ka baka la gore go ne motho mongwe moroka ga a di a toka batho ba bangwe ba mo tsogela maatla ba mo hloela gore o dia ntwe e leng gore bona ga ba e belegelwa ga ba nayo ba tlaba ke ka mokgwa e leng gore o phethagatša go loka ka gona mola bona ba se nago ene batho ba pelo tše mpe kapa baloi ba no dula ba duma o kare batho ka moka ba ka swana le bona ge o sa swane le bona o fetoga lenaba go bona ene ne ba tlo nyaka go kweša bohloko polelo ya mmege a re go ne le taelo ye ba ileng ba e phetha ba itšere kae ya buša ngwana wo ko ba beng ba motšere ba mmeile gona e kweša bohloko moroka e kwa ge go phaphameng ga gage a thoma ka go kgotsa batho ba a phelang le bona mehle le mehle ebile a bolla ka mokgwa ba gopotšeng mara a ba bona mehle le mehle e bontšha gore wo ba dulang le yena ga se yena o somewhere ene gopola gore di-challenges tše mme a kopanang le gape mme o ga a tshwenye ke bana ba gage gore mo re ka reng o hwela gore ke imile ngwana wo 9 months ke ngwana ka wa mpaba o tshwenya ke ngwana e seng wa gage wo e leng gore ge go kgonagala a ka no motšea a montšha ka lapeng a re ka mogaka ka mo se kwa tlhosatla mara mme ga a dire jwalo mme o tšwela pele go ba le pelo le kgotlelelo ya go godiša ngwana wo go swana le ba gage ba a ba belegileng baporofeta kapa ke re dingaka tše dintšhi modimo o ba file go bona and then ba bona ba šitwa ke di-solution ka gore motho o kgona go bona gore bothata šibo mara a palle ke go bona kapa go tseba gore ka mo gare ga bothata bo re tšwa jwang
gopola gore mme bana ba a ba belegileng o ba begile ka badimong ba gabo le ba gabo tate ba ba tseba and then o tlile ga a fitla mme wa motšea o mo reella ka mmage and then o reella ngwana wo ka mmage wo e leng gore sedimo sa gabo ga se recognize ngwana wo gabotse ka gore ga se wa ka mo tlhatlho ye moroka a e bontšhitše mo mmaphane e re ge moroka a fetša go mo phethela ditaelo ka pelanyana o re maphoroma o re pudi a bolelang ka yona ka gore gone jwale ngwana o ne o tlaiša ke meboya e mebe ke dilo tša baloi wa tseba re moroka baloi ba kgona go tephetoša badimo mo mothong gore ba go etele ka dirithi tša batho ba geno bao ba tsebang ba kgale then fela gore o kgone go believe ntwe o e butswang kapa o e bonang and then ba go fe direction e wrong ye e leng gore jwale bo go kry-a gabotse bo o kgona go go laola jwale ye ga ke tšhoge ene ke a tekwa ge ke re ke department ye e leng gore ke na le bonnete ba gore ke a tloutša baroka ke department ya gage o tlo e namela a tloša ntongwe le ngwe e leng gona seriti sa ngwano sa boa ge se fetša go boa mmaphane o dia ka mokgwa e leng gore o go botša ka gona and then ngwana o ya ba ngwana a phela jwale ka batho ba bangwe and ye ke emergency moroka gopola gore ge ngwana wo go kgona go fitla selo mo go yena se re kweša batho bohloko bolaya batho ga re tsebe re ka diragala neng nagana ge motho a enwa tee ano ra enwa tee ntwela e fitla tšee kopi a pšhatlaganye motho ra e pšhatlaganye mo fase ka nako nngwe ga a swantše a iphošetše mo mothong e no ba modimo a reng e be thagantšhe fase se ntlhogong ya motho and a ipšhatlagantšhe fase and then e be gore batho ba ba leng mo gauso le yena ba bolokegile mara ga re tsebe gore modimo wo a reng go yena a re go yena le gore o e bethagantše tlhogong ya motho e bethagantše fase o tlo ba gona go fitla neng o tlo mo lwela go fitla neng o tlo mo emelela go fitla neng go ya ka nna ke bona o ka re ye thušo ke a tšhoganetšo and then re no sebe ka baka la gore dilo tša go swana le dipudi di nyaka ditšhelete majwala a nyaka ditšhelete e fela re kgopelela mmaphane maatla go modimo le badimo gore ge ngwana wo a tlabe a phetišwa ditaelo ka kua ga moremi go buša boyena modimo a fe mmaphane maatla lelapa la ga a lefe maatla gore ba kgone go khuparetša ba kgone gore ge ngwana a etswa ka ga moremi ba seke ba tšea nako ba dire mmereko wa pudi le jwala ke kgahla ke gore ga se mmereko wa gote e no ba mmereko wa ka gae and then go ba le o mongwe wa tlabeng a etla a etswa ka ga moremi go tla go ba hlahla gore go bolelwa jwang pudi ya gona ge e hlabiwa mohlomong ge e ka ba gone le ka mokgwa e berekwang ka gona e bane ba kgone go kry-a tlhatlho ya maleba ba seke ba ditirela yona ba ne ba nnoši nna ke lebogile moroka sese ke no se tsebe gore ntwe ke tlo e bolelang o tlo e kgona ka baka la gore ga re bolele le wena re bolela le ntwe we e leng mo go wena ene ntwe e ba mo mothong ya tšhoša moroka ka gore e ne manganga ga ekwe ene e ne kgang ene e dula e nyaka go provela batho matla a yona se se gana moroka o boletse ntongwe ya 2 months batswadi ba gago ba go lahlile o ne 2 months gone jwale o ne ngwana wa 2 months gone nako nngwe ga o kgone go bona gore ke ngwana o hloka go swariwa ka tsela ya bojwana a hlokomelwe ka tsela ya bojwana o no mo pinyeletša gape ngwana moroka a gone selo mona kore ngwana o no ba motho mongwe o boleta mo e leng gore wena o ka no re o mo kukile ga botsganeng o mo mentše o mo kweša bohloko le moya wa ngwana o tswa ka pela mo nameng ya gage so sese
modimo a go thushe go be le dilo tše dingwe tše o di ganang gore o di dire ge o kry-a ditayo. Gopola gore ka kua lapeng la ga Phane o dutseng ka go lona ba go rata ka lerato la tlhago, a ba gapeletše ke selo go rata. Ene ntwe e diragalang ka kua lapeng la Phane mo go Ngwanoki ke gore bana ba mma Phane ba go amogela ka go rata le go fa mma bona thekgo, ntle le mma bona ga bane lerato for wena, wa topa ke bona. And then ntwe e reng o bolaye mokgekolo ke ya gore mokgekolo a tlhokofale bana ba gage ba tle ba go rakewe strateng. Gana ngwana gešo, kore modimo le badimo ba go thushe. Gana kore ge e go fa ditayo o bue ka pela mo mmeleng mo e seng wa gago, and then o gane ka baka la gore ntho e diragalang ke gore o swantse o boele kua mmago a go beileng gona strateng. And ngwana a kgarebe ge o boela strateng, boemo ba gago ba bophelo masogana a tlo te phepa ka wena, ene bophelo ba gago bo tlo senyega. Gana ka nako nngwe ge go diregile gore o bue e be wena, gopola ka mokgwa e leng gore mme o go kereile ka gona, a go rata, a go fa maina a kgoro ya gabo, wa mmaba jwale ka ngwana gage wa mmelegileng. Gana e fela re ka se re ya go sola ka baka la gore wa bona motho wa go laela ke diphoofolo gore a direng a se ka dira eng go kotsi. E fela ga gone molato, moroka modimo o tla dia mogau, modimo o tla dia mosa, mma a Phane a kgona go lokologa bophelong. Mma Phane modimo a tswele pele a go shegofatše. Mara ke be ke se ka fetša. Wo Be ke duma ngwana o na le o mongwe wa nang le yena o tšea bana o latle ka ko. A se ka fetša ntate ka kapa. Tša ngwana ke feditše tšago. Bothata ke nna ntate Moremi le ntate ka kapa. Ke tlhetla le naga. A ke tse gore go diragalang ka nna. Ke tsene kereke Tsoko go tloga Johannesburg go ba go fihla ke ba mme. Ka morago ga mola kerekeng ka no thoma go tlhakatlhakana, ka thoma go tlhetla le naga, ka re ko thwaswa. Ha ke re ko thwaswa, ka tsena ntateng o mongwe wa Mzulu, ke be ke thwaswa ke dula ka gae mara forogo ke ya thwasong. Thwaso ya rena re be re phekola ka lebotlelo, ka metsi ka lebotlelong. Jwale ge re ntse re thwasa, mathasana a mathomo ke ona a thomang go tlhola lebotlolo lengwe. Jwale lebotlolo le la le be le thoma ka nna, ge le fihla mo gare ke ra ke bone selo lebotlolo le fete. Ge le fihla mo gare lebotlolo lela ke thoma go potla. Njalo nje ge re dia jwale ge go lebotlolo lela le tsamaya mo go nna ke le swere ha ke diege selo, mara le fihla mola bathong ke thoma go ba le problem. Ka letšatši le leng namile mongaka wa mpitša o re Mma Phane o re a o bone, mara ke ka baka la eng njalo nje ge lebotlolo le le fetša go feta wena o potla wa bona. Ka ra wona ha ke bone selo, a re ne wa bona, ka ra ke bone selo. Jwale mathasana a mang a la ba nthieditše ge a mpotša. Ha ke tšwela ka kwa ntle ka kwa mathasana a mang a le ba re ne na re bolela fela. Hao jwale ke tlo no bolela maaka ntho e seng gona. Ba re wa tseba gore monna o tshwenya ke eng, mosadi o tshwenya ke eng, bana ba tshwenya ke eng. Wa ntseng ka no re o fihla ka no re go wena ka re ke bona o opa ke tlhogo, ke bona ka re jwale ke tlo no bolela dilo tše nna ke sa di tsebeng. Ba ra nna re bolela ka ona mokgwa ong. Hai re tšwetše pele ka letšatši le leng wa tla ngaka e kgolo gona mongwe. Re be re le mathasana a mararo, Mkobela e be ya mmerekong. Re be re le mathasana a mararo. Hai bona ba reng ba bolela fela, ba bang ba ile meberekong.
hai napile ngaka le ya fihla re a tsena o tshela metsi re ya ka ntompeng re swantse re die re swantse re motlhatlhofe o rile o mongwe wa swantse a motlhatlhofe bona ba reng re bolela fela o ile a wela go kgakala a idibana ola wa moshimane na mare nna ke a tsamaya ke a mmerekong ke šala le kobela ela ke noši namile ore he jwale mme nna ke na le bothata ke rile nne ke mo fetola ka re nna ke bona bophelo go wena ke bone selo ke bona o iphelela a re ke a phela bara go na le ntho tse ke di nyakang ka re e rapela a re ke kgale ke rapela ntho e ke e nyakang a ke e thole batho ba le ba ileng ba bolela fela ba tšhabile ke šetše ke le one namile ba boya ka weekend ke a ba botša le ile le bolela fela ntate ola o ile a fetša a re tlhalosetše a re ke ngaka nna ke tshwasitšwe ke nyakala dipheko tša ka black jwale ka mokana ga rena ba re rela re wena o tla mo o re bolaya ke maoto o re loya ke batho ga gona motho wa go loyang tsamaya ga geno le wena maaphane o tlile o thwasa ga gona ntho o idiang mo sepela o ye ga geno ka šala ke tlabegile hai ke dutše mola ka letšatši le leng a kere ke dutšeng lethwaswana le leng le ke thwaswane le lona le re maaphane gape go tsena ka mo mangolo ya geno a tsene mangolo ya geno šiale mola motlhareng hao a tsene le wena re o tloga mo o tlo sepela le ona o tsena ka mo mosong a ba tsene hai ke botša kobela o re ne a re go diele makoboko ke lefetlo mara lefetlo leo re le diela gae ke swantse ko te phehlela gae ba re tsa mo aga mokhukhu gae o dia lefetlo leo gae o be gona o etla hai jwale ke ntse ke taotsa gore na ke wa ya ga mokhukhu ka jarateng ya ka ko fehla hai ka feleletša ke tlogetše hai ke nna ola ke tsene kereke ka tlhokofaletše ke bana ba babedi o le kerekeng aowa ge ke sa le gona mogare ga process yeo ya gore ke a thwaswa okay namile morwedi ake a no thula ke train mara ena e be le sefoa o ba a sa kwe a thula ke train wa mošimane firstborn yaka re be re ga nna be ke bereka sekolong le yena e le teacher be re ge dikolo di tswalelwa re tla gae nabile o mothuši ka July dikolo di tswaletšwe wa ngwanyana train July e latelang re re ne a re gae o re nne mama a re gae a ke na rena tšhelete le nna ke rae a ke na tšhelete re a dula after 2 days 3 days ngwana wa ka o a bajwa ge ke boa mmerekong ba re ngwana gago o a bajwa ebile o sepetlele ngwana o a bajwa ebile o sepetlele ga ke re ke a go tlhola ngwana sepetlele ngwana o hlokofetše a sanke ke mmone ka July ke lile ke tlhetlhile le dingaka ke tlhetlhile ke re ke nyaka thušo ke sa tsebe gore na go diregang ka bana baka jwale sello se ke nang le sona bana ba baka e sa le ba robala a sanke ke no ba lora ga nke ba etla ditorong tšaka ga ke tse gore go diragalang ka morago ga gore ba robale koko le tšwa go lata kore le ba laeletše jwang ka sega ga bolena go tloga kua ba kry-ile go dikgobadi gona ko ba tlogo wa go thula ke terene o tšo tšea ke papage ke ena a tšo mmotše a tla le moya wa gage ka gae ra tla ra tšea moya wa gage ra tla le ona gae wo wa go robalela sepetlele ke tšo re tšere mabu sepetlele ra ya mmušareng wa kua Magauteng le gona ra re ge re ya go mo tšea ra molaelela ra ngwatha mabu moo ra hlakanya mabu ra a romelwa mmušareng wa gae jwale a ke tsebe gore na mo re dirile phoso na go na le mo re fšarakantšhitšeng dilo jwale mara o wa mošimane mme ane o be a šetše ane mosadi bile ke mo thopetše stene ka gagage ba le kgaufi le nna a sa agile thuru monyana yena mosadi ke yena dilo tše dintšhi a ba a titiela le tsamaišo o ba a te tsamaišetša alright o sa ya ka malapeng la ngwana gago ke kwana kudu ngwana ko ba se a mohlabiša bile ke mohlabišitše o berekile wa tseba ke mme aowa bile o bona mme wa gage a bone nna
aowa. Alright. No, o berekile kudu. Ke tlatla ke go lebelela tše tša bahu gore why ba sa tle ba bolela le wena kuku. And then leeto la gago la thwaso o feleleditše o goroga, o feleleditše o sa goroge, le feleletše sebaka-bakeng go diragatše. A go na le letele ke gorogileng. Alright. Mo nkareng ke sepetše gabotse ke kereke tsoko. Kereke tsoko eo ke ile ka itsena ke yona ileng ya mphodiša after mahu a bana baka. Kereke tsoko eo ke yona ke ileng ka phagama ka ba moruti mo kerekeng eo ka ba le diphuthego. Mara ka baka la gore mmeyane setšhaba se boima ke no phele ke tsame ke wa mola le mola. Aga kare nna ke nna ka bonna ke ileng ka raga ntho e ya ntshokodiša because e ntsamaye ke tsamaya kudu a ke dule poleke e teng. E re ke tekele somewhere ke direlwe ntho e leng gore e tla ba yaka. Nako go thoma COVID ke ge ke re ke a go thwaswa go mme o mongwe. Mme ola a sa re wa nthwasija o ile o hlapolola moya wa ka ka gore nna ke kgale ke moya wa ka o lokologile. A re o hlapolola buang o nyaka go nore o bereke. Mme ola gantši a re o hlapolola moya ola wa ka re kwane jwalo ka morago mme ola ke a mo palela gore o swantše a nthwasišwe. Jwale ka thoma gore jwale ka lapeng ke bolela maaka ka re ke kwane ka gore ko hlapolola moya jwale gona tše ke swantše ke thwaswe ne a ke kgone ka be ke tlogela sepagareng ke bola. And then Bibele ya gago le kane ya gago ya go alafa dikae? Bibele ke na le yona ka re ge ke le gona a kere a re kwane koko bo ile e ruta Bible a kere Bible a kere bo ile e rutwa na mathomo kerekeng tsoko. And then ba tla go fa le kane a kere ya kane ke ya ke swereng gone jwale ke išitšeng ke ngwana o. Ka re mme yane ge ke ile ge ke iša ngwana ko ba re ga go nyake ngwana a nyakege motho a nyakegang ko wena o tšhabang mebereko ya gago ye o swantšeng o bereke le modimo ka yona. Napile ke ka thoma ge ke dutse le ngwana kerekeng ke sebeletsa kane jwale re ile ge re boa a sa hloke ke gona be ke swantše ko fiwa Bibele le kane namile ke disturbile ke ngwana o. Ke rela gona gore kane le Bible di kae? Bible yona ke kgale ke na le yona le speaker se se yelo. Ntho e ke se nayo ke kane. Go ra gore o lekile go ya a wa bua le tše di swanetšeng. A ka bua le tše swanetšeng. A gona bothata felo koko ke tlo dula fase le wena ka go fa nako ke tla go bitša kua gae go sene batho ba bantšhi. Taba tša gago di nyaka nako. And then re di dulele fase re nyake go tseba gore gabotse go senyegile kae. Akere and then badimo ga ba tlogelwe metseng ya batho. Ge re re motho wa go thwasa and then a boa se a fetša taba yeo e kgona go hlola tlhakatlhakano mo kgorong godimo ga bana, e kgona go bitša malwetši tshenyego ya mebereko mmogo le go hlola mokgwa wa gore bana o kry-ile gore dilo tša bona ga di loke ka lebaka la badimo ba ba šetše metseng ya batho. A kere ge motho a ya go thwasa koko re dira jwala ra molaelela ra tsebiša medimo ya ka moo gore ngwana šuwe mo amogeleng and then go ba le kamogelo ye ba go gona ya go swana le go phasa. Ge ile ba kereke go tla ba le ka mokgwa go tseniwang kereke go rapediwang go botšiwang modimo gore re na le baeng ba go tšwa ga phaniši ba tlo ba le rena ka mo ba šireletšeng akere. So yeo koko re tlo go lebelela yona and then re bone le taba ya motsola o boletšeng ka ona and then re bone le taba ya bana ka mokgwa o boletšeng ka gona and then re bone re bereka buang sesi a ke na bothata nka motšea go sa ka le yena ka mo referela go doctor tše ke berekang le tšona fela ke nyaka gore pele ke mo refera ke tlošetše nna ke di bona mo go yena ka lebaka la gore go refera molwetši a le so ke go no ya go gobatša bana ba batho. So ke nyaka go tloša ntongwe le ye nngwe ye e leng gore e sepela mo go yena ya bobe and then ge re fetša go e tloša and then re tle re bereke taba yela ko go boditšeng ka yona ya gore re a motšea
re mo tsentšha medimong ya ka gae ge nke be re tseba ga bommage be re tla ya go wa go mo kgopela semmušo ga bommage so ga ke bone go le bohlokwa go ya go nyakana le ga bommage mola mmage a mo lahlile so ro hlaba pudi ra botša badimo ka mokgwa ngwana a tlileng ka gona then badimo ba šireletša ngwana ke mosadi o tlo nyalwa o tlo fiwa fane a efa ke monna bana ba gage ba kry-a fane ba ya pele so thušo e gona koko ke kwele le bolela le ka ngwana ka kua ntle re tlo re ge re ya go dula fase ka mola ra dula fase ra bolela le lena le bontate Malefo le bo malome ka kapa o mogala bo ke Makua yena gantši o no bereka ka metšhini ka mo then ra bona gore go tloga moo re ka thušana jwang aowa mme ane je ka moka tsona tlhakatlhakano e ne leng ka lapeng la ka yona gotlhe ke tsamaya ba re ba ka ke nna le yena bana ba baka ba šetse ba ntlhoile ba re nna re sa nyako tsamaya le wena re ra go nyaka seporofeto ka re re fitlha mo re swantse re porofeto ba botša wena jangago rena ba re botse tlhakatlhakano e costa ke nna jale sello sa ka ko gore ke tsofetse a se tshwenyege koko e re bone ba le ba bangwe ndene re tlo le bona ge re etswa ka mo tanki motswadi ya malome ka kapa awa go kwagetše moroka go tloga go kwagetše a ba ye ka kua batho ba ba bedišeditše metsi ba ba feja ko botse ba thapiše megolo ke moka ba le babedi ba tla tšwelela tanki jale ga re bela ka yona e bolele o nyaka go bolela o bolaya ke maoto jale re tshwentse ke bana le yena moleko o re tsenang le yena wa motseno wa gone bothata thušo ya lena ke ya gage le re emele ka mola re atle ba bolela wa dira tše mpe ba bolela ka lebaka la gore batho ga ba tsebe rena ba nyakang ene ge o ka phelela go kgotsofatša bona ka nnete mathata a gago a tla feta le ya mogalabe jopo a manaba le ge a ka go hloboga hle a se remi a sello sa tšhiwana ga se wele fase a gomme ga gone a bothata motheletši wa mmutse community radio gona fa le gona 96.3 IFM lesomehlano la metsotso go itšwela go ere ya lesomete ke gore 15 minutes after the hour 11 o'clock a ne go ke lane go lapitšentše go lo tharolwana ke a mathata mo e lego gore o ba gona Professor Moremi a go tla ka ditharollo tše e lego gore ke tše di lego ba re keng ka kapa department ya gage moroka šibawe ba go rogile ba lapa la bobedi ngwanešo ba tamiše o ba amogele pele re ka tle ra ba fa sebaka gore ba re fegolele se borala prof a ke go leboge malome ka kapa magagešo re a le amogela ke gona ka dipitšeng fa ke ba gamang ke ba ga Makaela papa le tswa kae gae a mo kgobokwane le tswa ka Mokgobokwane ke bona ka mola o ka re le tsamaya le nthwelang sesi ka mola ke mang ke Melena Makaela all right magagešo le fihlile ke gona ka dipitšeng malome ka kapa o tla lefa melao ya kgašo and then la kgona go ka re fa ditaba ka botlalo ke bao malome ka kapa aga re a leboga re gopela re difounu di beng silent ba gešo re gopela gore re seke ra bitša maina a dingaka dikereke ba porofeta mo moyeng ge e ka ba e sa le wa ya ngakeng mo porofeteng kerekeng a eno ba tsoko se sengwe gape re gopela gore re seke ra tsenana ka ganong ge re bolela se sengwe gape hlompho ke re kgopelago se sengwe gape ke gore a re beeng nnete godimo ga tafola ba gešo e ka be e le bohloko e ka be e tšhoša e ka be e segiša e ka be e dia jwang ga e tle tafoleng ka baka la re ke yona ye re inyakago ebile ke yona ye ka diang gore le kgoneng go hwetša thušo ya maleba se sengwe gape ka kapa ya ke nagana re go kwagetše man ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana fa kgaetšedi ya ka ke moka o nape o tie dille maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aziše
Ke a le dumedisa ka reteong. Ke dumedisa ntate Kakapa le ntate Moremi. Thobela. Nna ke nna Milena Kgobokwane. Ke wa ga Makaela. Ke ngwaletše dipitseng tše kgolo ke kgopela thušo mo ntate Moremi le ntate Kakapa. Ya. Ke na le bothata. Bothata o ke na le ona. Ke kgopela thušo ke tshwenya ke badimo. Ene bodimo ka mo le gona ke a bašwa. Ke tshwenya ke badimo ba ntshwentše sebaka sa setelele. Ke sa kry thušo. Ke feletša letsogo laka le sa hle le bereka. Letsogo laka la lengwe a le bereke fela le bohloko. Ene ka kwa gae mo re dulang re bona meriti, and then bošego re kwa di-sound ka re motho o haša mo ka modimo ka mazenke. That's why ke ngwaletše dipitseng tše kgolo. Ene a re ya ka tša badimo, ke kgale badimo ba ntshwenya ke ba botša ka gae ba sa ntšeele hlogong. Ke fela nako e nngwe ke lora ba mpontšha gore ya kae wetše ntho so. Ke tsoga forong ke hlatša madi le ke ba botša ka mo gae zanga ba ntšea serious. Ka no theeletša dipitša tše kgolo ke kwa batho ba bantši ba thušega. Ke rema le nna ke no ngwala dipitšeng tše kgolo ebile nna ke tlo kry-a thušo. radio e go mmotse sese. And then sa sengwe sa wes2 rena re tswa re le Mozambique. Ka mo ke lateletše ntate mogolo. And then ke lateletše ntate mogolo re dutša re le so ntate Moremi a re bereke. Re hloka diswanelo a re ne di-ID. Ene papa o nyetše mosadi ya ka mo o na le diswanelo, o na le ntho engwe le engwe. Nna dutše ka gae ngwana a go le sase a ke bereke a kone ntho e nthušang. Ke no hlagola malapa a batho gore re kgone gore ka gae re kgona go ja. Kore ke no katana gore ngwana ka kgona kwa sekolong. A re botša papa a nyaka gore direla di-ID. A nyake selo ka rena. A nyaka go tseba gore lala re jele re robala kae go direkang ka rena. Ke yone ntho e ntlišitšego mo radiong gore ke kgopela thušo. Papa go kae? Papa o ka Mabololo. Nna papa ka wa madi o hlokofetše. Mama ka o hlokofetše. Mama go kwa ga mang? Mama ka o tšwa le Mozambique le ena. Papa ka o tšwa le Mozambique ba hlokofaletše kwa gae. Mo ke tlile ke šala ntate mogolo. Ngwana gage ke a botaka ke o ke tsamaya go le ena. Ema pele sese nke re go kwešiša gabotse pele re tlo tsamaya le wena ka gore o ka re wa re kakantšha goba wa re šia. Papago wa madi o tšwa Mozambique, mmago o tšwa Mozambique, and then ka mo o tlile o šetše tate mogolo wa go morago. Papa wa abutaka ke bana ba motho le papaka. Papaka o šala papa wa abuta ke tsamaya go le ena morago. Ge ne le so le bana ba rangwane le ba ramogolo. And then wena o tlile o šetše o tlile o etla le ramogolo wa go papago. Ke mo šala morago. Ke bona ka kwa gae ke sa kry thušo batswale ba hlokofetše. Ke rae le nna ema ke tsamaye. Okay. And then batswadi ba gago ba hlokofaletše Mozambique. Batswale ba ka ba hlokofaletše Mozambique. O thomile ka mama pele a hlokofala ka 2004, papa a hlokofala ka 2010. So ka mo o dulang ka gona ke ka ga Boabuti. Ko Boabuti. Okay. Ge ke be ke bolela le wena ka founu o re papa o Mmabololo bo o era ramogolo wa go papa go Abuti. Mara a re dule le yena, rena re dula motseng o mongwe ke mo ba re šileng a re sa dula le bona. Motho o ke dula go le yena fela ke dula le abutaka le ngwana ka fela.
and then ke kolo bolela ka meriti le šetše le ile la boloka ka mola ga geno a botse ka mola gae it's like sa le rangwane le yena sa la hlokofala mara a hlofolela ka mogae mara ntla ga gae le gona ka mogae ka moraga o tlhokofaletše kae Lofanting mabololo digwale mabololo ke kwa and then a tla bolokelwa mo ba mtse a botse go hlokofela gae and then re bona re wa ba jwa kere ba mtse a sepela ya Mozambique a go tlhokofalela Mozambique mara ka mola a nka re bala gona di tša sa se tše ding mara se change so and then kone nako e nkhwetša re robetše so go no re atle ka mo mahlong a ke tse gore o thata mo kae mo atle le robetše mo ditorong ga a fihla o fihla a lebellega jwang a thabile a nyamile a bolela a sa bolele awa o fihla ka mola ebile a no bolela is like go sala o bona e le motho a phelago o swara le yena mohlamo so ebile o hwetša nako e ngwe ke no lora ke robetše le yena mo mpeteng so okay se ke diphaphara ke sa tseba gore nako re yaka sese ge ke be ke bolela le wena kapa mo voice note-ung ya gago o boletše ka tokološi go jwa le o bolela ka badimo o tshwenya ke badimo goba o tshwenya ke tokološi goba di go tshwenya ka moka di ntshwenya ka moka ke kgona go lora e le motho o ke ratanako le yena ke robala le yena ena se ena okay and then tabeng ya go hlatša madi o hlatša madi ge go diregile eng taba go hlatša madi ke ile ba re ka ngaka tsoko ba re ba šiša thwasa a re o šiša nyongo a re yena o phekola mahala ka ya gona mo ngakeng tsoko yona eo awa ka fihla ka mola ka bokela mathwasana a re bokela mathwasana a le fela awa kwa be ka mokgwa o mongwe ra bokela after then ka boa gae a ke fihla gae ke tsena ka ntlong ke robana ke lora ke apere dituku tše ready then ke fetša ko lora ke apere dituku tše ready ke lora fela ke bina fela ka mokgwana ba bina ka ona batho ba le nna ke lala fela ke bina ke tsoga foro fela ka no hlatša madi ka hlakahlakana ka mokgwa o mongwe go hlakahlakaneleng ka ona and ke na le bothata gore ke kgona gore batle ke ba bona mo torong tšaka ba fihle ba mpotša gore ke sepele ke ya plekeng so ke tlo ke rento so and nnate ka sae moo ke tsoga foro fela ke a hlakahlakana nako ke no hlatša madi ge ke neng mo ba ileng ba go laela gore o ye kae o ye go dira sa gore le sa gore kapa o ye go tšea sa gore le sa gore ke moka ge o ya o bue o swere something a sankaya ntate ka kapa a ke tsoga foro bona ba mpotša ene ke tsoga foro kore pele ya gana gore ke ye moo mara bona ba mpotša gore a o fihla o tlo kry-a pleke so ka nokeng and then wena a o ikoo ke tsoga foro fela ke betha ke letswala la gore o kaya ee wow okay ntle le meriti ka mola gae ka gore ke no kwešiša gore ya badimo ditokološi diriti tše le di bonang ka mo gae mathata a mmele wa gago ge e ka ba ke meleko ye e leng gore e ka be e hlotše ke baloi moroka o tla e bona ye nngwe ye mohlho mongwe e le tshwenyang ka kua gae ntle le meriti le tokološi ye e iphepago ka thobalano mo go lena e ka ba eng tate ka kapa nto e re tshwenyang ka kwa gae nna ke tshwenya gore family a gešo a re kwane ka family fela a re kwane ga go ne thušo nka kry-a sometime o bajwa o boa o jeka sepetlele a gone family te a tlo tla sepetlele a tlo go checka ke le ka robala sepetlele ntate ka kapa go lekana bo ma 5 days go no mo te family a tlileng ka sepetlele a tlo nchecka kana ge o re family o raluo le yena a seng ka notle ga zankwatla motho nnae ngwaneso ba ndischarge ka sepetlele ba re ke boa gae ka ba founela ke re sepetlele ke tswile ba re bona ba ke se kgone go tla ba tlo ntata napile wa tla kang go se gore
ke no gonela sesa ka o mongwe o dula Mamelodi ka mo kgopela a ndirela cash send and nako e ke ka sepetlele nke se kgone gore motho a go dire cash send wa sepela wa ka dishopong o ntšha tšhelete ka no kgopela a boto mongwe nna ke mo tseba ka mo kgopela ka re ke kgopela o tlo ntata ka sepetlele a boto la ntata ka sepetlele a zanga bele o thata e ke boa ka gae ntate ka kapa a kono mo te family ya ka tele go tlo ntšheka a tse gore sepetlele ke tsamaile jwang and godimo ka mo ke thomele ka go bajwe ke dula le ngwana lo moteo na kgona go tla mo ke a tloang ka pela motepa a se ona ngwana ka bolaya ke tla ka feletsa ke le sepetlele a ke bua le gona a kono mo te family ya ka wa tele go tlo ntšheka gore ka re na o le sepetlele ngwanaka go dirile jwang a gona abuti Ka wela ba. se sešo wena o a lla gore ge a bajwa managa le motlhokomedi o bolela nnete Ai eo nka se ya gane ne. Ke nnete. Mm, And wa bona gore o dula le nna kere. mm, A dula le nna so. Ke mosadi mothusi. mm, O nkwešiša. mm. Nka se kgone gore nako e nngwe le e nngwe ke re ne ke tlo mo tsošetše mara nka se kgone go dula le yena so sebaka se se telele. Mm. Da nkwa kere. o reng wa rra Ke re ntho e a e bolela ko ntate Moremi ke a ekwa ke tša go family a re kwana kere and then le gore motho a bajwa a re kgone gore re tlhokomelang gore o mongwe ya kae o mongwe ya kae a ye gona mo lapeng nna ke a kgona gore ne a kere ke sister ke a fihla kwa ke a mo dumediša kere ke ngano fihla mo monyako kare e se le kae a rawa re gona a puta kere and then a feta mo o jwang ka o nna a no re e wa rale a le bohloko thata o tla nompotsa gore awa a ke shapo ko ne nako ngwe a bajwa e ntšhitše ke nna tšhelete gore a kgone go tsamaya dilebelelo nkwešiša ende nna ke nka se kgone go dula le yena nako e telela ke re ke mosadi Mm. nka se kgone go dula le yena fase so ka re what le dula le le two ee and then wa rra ka gore ge molwetši ba nna le sepetlele le ge molwetši a ka hlakahlakana a ya sepetlele moroka ba mo admita go sa molwetši o šalwa morago a ke re o hlakahlakane maybe re mmileditše ambulance goba re monyaketse koloi goba o nametša ya sepetlele and then a ke re ge molwetši a ya sepetlele re tla kwa gore o tla bua goba ba tlo mo admita na and then ge ba mo admitile go sa forogo goba mo mosegareng re ya go mo hlola ra kwa gore ntho e mo tshwentšeng a ne le rena manese ka kua le di-doctor ba hweditšeng mo go yena a kere jwale ngwana a ba fetse beke sepetlele and then le sa ye go mo hlola a buti ke yona yeo ya gore ga le kwane goba e ba eng ke yona tao ya gore a re kwane and ke rea gore nna o khwetša ya sepetlele a kere ke rea gore nna tšhelete a ke naye okay lankwešiša ke rea bote a ke na tšhelete total and ke motho gore ke dula maybe nako engwe ke na founa ke re maybe a tlo kgona go mfonela a ke na founu ka mokgwa go botša ga gona gore a rena di swanele le nna ke bereke ke le sone le wena o ne di tshwanela o belegetšwe kae wa rra ma ke belegetse gona kwa Mozambique mara ke sa le monyane and then mo o tlileng ke tle le 2023 ke le mo papa go kwa ko Mozambique mmago le ena kwa Mozambique mamaka okay mara papa o nna tirike kwa ke sa le monyana kere a ke fihla mo South Africa a kere go swantse gore ba nreya ditshwanelo ba no re a wa ra tla sa ga botseng ke le re botseng mo kana le ile le ba ga mang makaela nke le re botseng mo ke eng ntwe le e swereng gone jwale ya go bontšha gore le tswa Mozambique le dutse mo South Africa passport re na le tsona mara kore ke gale ebile nna ke sa nnayo initially ka bo sister nna ebile ke sa nna selo di expireile go ba di sa le mo molao gore shetse expireile no and ke a nagana gore ke gore eng kwa swana ke tle ke fihla ka mo ke dule yone e tsona expire gape ona ke no senya tšhelete for o ka gore ge o etsošološa o fetša o a dula ke a dula and o tse gore o ntšwa le mmereko go ntšwa le nyaka di-ID pasa gape a e sa bereka tšela makaela a le a re papa go kwa ka mo o nyetše motho wa ka mo
Oh. and then Mampele motho wa ka mo ga se mmago. Ga se mmago again. ke mamonyane wa ka Okay, okay. and nna mma wa ka wa mpeleka straight o hlokofetse O tlhokofaletse Mozambique. Mozambique Okay. and then papa a tloga ka mo a ntlata ka kua ka sa le ngwana onko ke re ka 2023 A tla le wena ke. ka sa le ngwana Mapele o sa le ngwana ka 2023. o ke solo mfananyana gape Ka 2023. Maybe 2003. 2003 man sorry Eh. 2003 ai 2023 Yeah. ai 2003 sorry Okay. And then nke le re botse mo ka gore wena wa rasa le o etla 2003 mo South Africa ga itsedi ka wena o tlile Ke tele ka 2014. 2014. Okay, and then since 2014 2003 a senkele no boela Mozambique ka bo mma go lena ka bo papa go lena Nna ke le kaya ka bo mama a ke botsebe. o ile wa ya kae ke le kaya ko papa ke le ka boela gae ka ya go ba tsošetša ka ya go reya passport ke sa bereka okay ka ya go reya passport and then ke boa mmereko ka felela ke mmereko passport ya spire. wow Mara nna ke nyaka go botšiša mo ga botse a buti maybe wena o ka ntlhalosetša Mozambique ke pleke jwang ga botse so bothata e bang gore like maybe go ska ba le mokgwa mebereko go diragalang kua buti ana thokono jaaka kwa Mozambique ka ke tlo no bolela ka mogomong ka ta gore le nna ke bele ke 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 role swake ka kwa mmereko ya gona and tšhelete ntse e scarce okay o a gone mebereko ka gore that's why batho ba bantši ba bona ba itla ka mo South Africa mmereko ya gona gore tšhelete ya gona e scarce and a e bereke selo viewers a e bereke selo ka ga bo yona ya gona ke kwa go bo yona Mapele wa rra a ke re mo ke South Africa ge ke swere 10 ranta Eh. nka nwa go reka magwinya nka reka borotho ka ja jwale tšhelete ya Mozambique ga e bereke selo jwang ka ga bo yona a ke no re gonjwane ee e ke no go tlhalosetse maybe something a ke no re wa bona ka mo ke swere ranta ka mo South Africa ranta ka mo South Africa a ke ya go itšhintša go tsa re re ya bokae e re ya ma 4 something o bone maaka e ba e ntšhi ka kua e ba intši ngwešise and then jwale ya ka kwa a gore o reke mepunya go reka 25 ko swantse gore o tsamaye o swere ma 1000 something ya ka kwa 25 yana ya bope o dilo di a tura mola tšhelete e e se leng gone. yana. motho wa tseba moroka maloba mo ke be ke ne le Lloyd Ramatsetse mosegare man mola tseleng site ya before fitla mola krosong ya Seabuswa be ise mathomo ke e bona ntwela mara re be re e kgotsa o kare ke mathomo re e bona quantum e go ga trailera he bana wa tsa batho ba le ba reka le dikgogo mo go di motho o reka kgogo wa go phela mo a ya le yona gae kore batho ba ge ba tloga ka mo ke ba ya gae ka gore a se nke re no ya rena gore o kry-a o kgotsa gore gane batho ba ge ba reka ntlo nngwe le e nngwe gane ka kua dilo tše ga di gona o di a tura kore ga botse ge o di reka ka keno o di reka ka tšhelete e fase okay and then ka kwa e di a tura and then nke le o mara ka baka la gore letla ka di-passporto le tlile ka di-passporto gore a re bota re le fetile ga botse and then ba e leng gore ba kgona go no re no kry-a ba le gona mo motho le passporto a sena ya seneng ke mokgwa o mojuang o šomišwang go tloga ka kua go tla ka kene ke tlano go fanyana ga fanyana ne gore ke batho ba gore ba kgwetsa tse gore ba reyang a ba fitlha o tsore ona nto ba re ke tšhelete tšhelete e na le marabaraba mentši okay go na le batho bona ba go tswa kwa Mozambique bona ba nka swara dilokela kere ba swere ditukelo okay and then a kere ba ne dikolonyane tšong kare ke diporoporona tše and then ba jele bona mapholisang and then ba laiša batho bale bona ba tseba gore ba fihla ka mola nka fihla ka titsang tate morema kere and then ba kgona go fita ba tle ka mo ona ke into e bolaiša go lefase leo ene lena ka mo le re di-passport le bona ya emaema ba le ba no tla fela and then ba fihla ka mo ente batho ba bantši ka tsa gore a ba bolele ka maina go na le batho ba bang go tswa ka mo ei ga ba loka mo go tletse bona mo dipolaseng matšhangana a sa kry-a mmereko gona ruradi lefase le senyikeng
Okay. yaanong taba ya lena ke bothata a ke buele mola go taba e nnyane ela ya o ka re malome ba a senya ko botšiša mo a ke no go ra gore maybe re be re nagana ampore ntho e one ke be ke nyaka go botšiša abuti kapa sese gore ka maphelo a bona ke eng ntho e leng gore ba wiša gore kapa ba duma gore moremi a ka ba thuša ka yona mohlomong. Nna ntate Moremi ntho e nna ke e kgopela mo go nnana ke ne kgopela gore a nthuse ka mmele wa ka ke kgona go fola and-e le dilo tse ke di bonang tša go lala ke le busy le ditokolosi mašego and-e go na le ntho e nngwe nna ke sa e bolela ka kwa gae ke gotse ka goleša ke rakgadi nna ke dula ka kwa go rakgadi ke tseba gore nna rakgadi wa ngodiša ko Mozambique ya ke tseba gore rakgadi ya ka wa ngodiša and bona go na le dile bona ba e boletseng ya gore nna e kgose gore ke tle ke nyalwa ke monna gage monna wa rakgadi yago monna rakgadi yaka ya and then a ke tša ke gola mola ke thoma gore a ke ya sekolong onola wa rakgadi one stopa o re nna sekolong ke sekae ke ba botšiša gore wa ke sa ye sekolong ke reng jwa lena ke thoma go tlhalefanyana wa mpotša gore wena o se ka ya sekolong ka re because o tlo thoma go sepela le bašimanyana awa monola rakgadi ola kome bona go na le dile ba e boletseng rakgadi wa bona jwale gore ke o mogolo ke tšwa go thomba rakgadi o difa maeto wa sepela nna ke šala le mokgalabola ga ke šala le mokgalabola o nkapeletša dilo tša diwara ge ke tšhaba ke ya ko gae kwa go bo papa ka ba botša gore kape papa na se gona fela ka ba botša gore kape nna motho o ntira 1 2 3 bampetha ba re boela morago ge ke boela koa ke ba botša gore nna monola ke monyake ka ba because motho o ke bolelwang ka yena ke motho o go lekana bo ma 60 ke motho o mogolo mo gonna ka mo gae bampetha ba re boela morago monola a ngapeletša ka be le ngwana mathomo le yena monna rakgadi yago monna rakgadi yaka okay ka boa ka tšhaba fela le ngwanola ka tšhaba ka dipolekeng tše dingwe ke tsamaya ke nyaka mmereko ge ke fitlha kwa ke a bašwa ke a hlakahlakana ge ke boela gae ke ba botša gore nna monola ke menyake ke nyako o iša ngwanola wa gage ba tshwara bampetha ba re boela morago monola ke wa gago re o fe le yena ka boela ka thuša ngwanola wa ka letswele ka boela gape monola gape a nkgapeletša sim nnete rakgadi ya ka a bona gore wa tšhaba wa sepela ke šala le ndatola ene ko mogolo mo go nna nna ko monyane a ngapeletša ka ima ngwana o sethuo o go tsenelela bošego ka mokana aowa ke re rakgadi o tšea maeto wa sepela wa eta ke ra monno wa rakgadi ee ke phela le yena nkere o kgona o šala le yena matšatši a makae ke kgona go šala le yena bo ma 2 weeks ka moka rakgadi a etela ke re ke dile ya bona ye bana le yona nna ke e tsebe ande o tseba gore motho ola ko o mogolo wa mfenyang ke se mo kgona ande ke ketima ke re ke tšhabela gae ko tlalee ba mpetha ba re boela morago ke rela gore o gogela ka kgang ka mo kamoreng ya ee ka kgang ena gore wa tšhaba o ya gae o iša wa botša gore kape ka kua 1 2 3 ba go betha ba re boela morago mo go monnola ka nako o ne mengwage me kae ngwanešo ke lo monyane ke iša gore ke kry-le ngwana mathomo a ke tse gorena ke na le 13 gorena ke na le bokae and then a ke fetša fao ka tšhaba ke tšhaba ke tla go papa wa botaka ke tšhaba kua ande ke fetša go tšhaba kua fela bana ba le fela ka ba šea kwa go rakgadi so mo o leng gona o ne bana ba babedi mo ke le gona no ke na le 3 1 ke na le yona mo ke mo dirileng mo fela 1 2 e gae o šetše gona kua go tata and then monola fela mo ke sepelang gona dilo tša ka fela di sepela gabotse malobanyana mo ke o hlokofetše motho ola a fetša go robala ke mo lora mehle kore o tla ka mokgotakgota kore a ke kwešiše ke robetše fela ke a mmona ke robetše ke a mmona sometime and then ge o ya go belega go ra re bone 14 years and then a senke ba re selo a zanka ba re selo dipetlele tša kua di a re selo se a se zanka ba re selo gore ke ketemile ka moka maphodisa ka kua dilo tša mokhuto a ba dile ka tšone o ka ko Mozambique a gone di-rape tšela di-rape a di gona nka kry-a ngwana wa 10 years a nyala ke motho wa 40 years o ne maaka wena rape a e gona
mose banna ba ka kua Mozambique ba dipsina ka digwara tše di seng tša dumelega gabotse. ao ka kua bole mose ke bothata mose. and then a o ya ona mo selo a tlhokofetse fela ntatola ke a molora everyday gore ke molora metlhe fela Ganeng nkere kweng ganeng le phela jwang ka kua bophelo ba ka kua Mozambique ga go ne batho ba bagolo ba ba tsebang gore motho ke ngwana o swanetse a tsene sekolo o swanetse a lokise bophelo ba gage ga a so fitlhe mengwageng ya gore a ka tsena mo dilong tša batho ba bagolo. a ye gona ntate ka kapa o ngano re no ngwana a na le maybe tlara a na le 2 years ba go fa yena ntate ka kapa ba re o mo goliše ke wa gago And then ngwana la ga swara 10 years se ya swa bjale. nata thoma o ya soka and a kone gore a ke tsebe ba bangwe maybe mara nna ka mokgwa ke go leng ka ona nna ke re ke tšhaba ke ya ko gae Wena ga botse se go swetse o ne 13 years. nna kwa gae ke re nna ke tšhabela gae ga e bampetha a kone ntho e ke tlo e dira ko dirang Ke ra se bepi se thomile o lla o ne 13 years. Ya no tabe ke bothata bana. Malome o bolela nnete ka mokgwa bolela. nna tšeo ntate Moremi wa bona di re ikele na šetse ke le ka mo South Africa Mara wa rrago No go ra se bepi se lla. awa mara go ra re le abuti a kere ba go fa ngwana o sa le o monnyana a sa belegwa ba re te godišetše go ra gore wena ka bo wena ge ba go file yena gore o te godišetše ko wena o tlo tsebang gore awa jwale ke letša mogwane jwale wena wa rra jwale ka motho o a belegetšweng Mozambique o gola ebile o tloga o le lesogananyana jwale ga senke ba go swaela motlho mongwe aowa Mara taba ye ya gore ba kgona go go fa ngwana ba re mo godiše ga e thoma re 10 years se ya swa wa itseba. yona yo ke a tseba fela le gale gore di a kgonagala Then o no rone 10 years o swale ke monna 40 years a napa thoma e ketle ka wena. Then o bo mola gona a ke re wa tsa gore bothata go o jang bothata go ba berekiše sekolo ka gulo and ba berekišeng a ke re ka kua setingela wa lemiwa bothata ke ong onkošiše a ba berekiše dikolo tše gore motho maybe o tla batla no re ae a tsene sekolo and then a tla kgona go kry-a mmereko jang aowa gabotse Mozambique ge o belegelwa go ba monna go ba mosadi fela a gone se sengwe se e leng gore ntle le gore a ke no fa motlhala kere ge o belegwa o le mosetsana gabotse ge o gola o ne o golela go ba mosadi a gone tše dingwe tše o di golelang tate ka kapo tse gore go na le dipoleke tše dingwe o swa le mapoto so a ke re wa gone go tshwa le bo mapoto a ke re ke ditoropong kae and then gona magaeng gaene ya di tša gore dikolo eng dikolo tša ntse di nako a ntse fe a ke re a le straga sala e bana ntwa mokutong ya gore ke kwa fela motho a belega ke kwa o no ra gole and then a tsene matšhumong o iwe ko re sekolo se kgone ba staraga ya o kgona o tloga mo ro ya sekolong wa tsere ke nga re le kae ya ke ngana go awa ke palela kwaga so o tloga o le mo and o sepela ka maoto nagana no mara that is why moroka banna ba ge ba tlile ka keno a ba tla go raloka banna ba tlile mmerekong ene wa ba bona gore ba gapeletšega go dira ntho le dilo tše e leng gore ka tlhago motho samwe sa mogao di ka mojiša ditlong banna ba banetaba banna ba bereka ya go ra re gabotse ba thoma go bereka ba sa le baswa ra re gabotse ka bo ma 10 years šetse o le mabuti o šetse o lema ebile that's why ba kry-a basadi ba ka mo seswa ka nnete go no makala go lela lesea ba bapaleng ebile ge a ka ba dula le motho wa gago o lebale ya o lebale bafo bua le mpotše mo ka mokgwa e leng gore go ka gona sesi o re a tsebe ga gabo ga bommage wena o thomile o tseba sesi neng se ne ke mo godišitše ganyane ke kwaga and then le nna ke sa le ngwana sa le e bone ntwa mokutong okay and then
a tla chifta ga ona mokgwa a bolelela ga ona kere Mm. and then le nna ka chifta ka tla ka moo mara mama gagwe go mo tsaya ke a mo tseba o mmage wena wa motsebe ke a mo tseba Ee. mara kwa ga mammage sefane nka se go botse maaka ka tsa gore le nna ke sala o monyana kere papa go sa phele papa a ka ora papa wa sese papa wa sesi ke kolo ka nna papa a ka wa phela papa go yena a motsebe mmago sesi ka ta gore le ena ke lo kgolela ka mo South Africa ke tsebe gore wa motseba mara ke sure ga no ba a motseba ya ka gore taba ya sesi ya go tlatša madi re santse re mo thushe ka yona ene sesi santse a tsebega gabo a ye gae a ye go gata at least dilo tša gage di kgone go loka di be gabotse le yena bophelo ba gage bo kgone go ba right wa e bona ene wa bona buti go hloka ID ke bothata nyaka nkerele ke gore dilo tše dingwe re di sepedišeng ka mokgwa malao wa bona ya so santse le yona tabe o e lokišiweng mmereko ona magagešo motho mo le mongwe wa o hloka ene ga motho a hloka mmereko o swanetše go ka sepela tsela ya maleba gore a fetše a kry-a mmereko so ya mmereko re tla e bona kudu ke llela bolwetse bola ba ola a tlatšang madi a lorang mathwasane a lorang dilo tše dintšhi re tla le ka re bone gore mo thuša jwang badimo ba gago ba go laelela gore o ye go thwasa kae sese ba ile ba ntaela ngaka Tsoko ba ile ba go laela go ngaka Tsoko and then why o sa ye letšatši le ke ileng gona nna se gona nna se gona ne ke ile ka kry o mongwe wa alright re fa list ya dilo tše ka moka di nyakekang alright no re tlo go thuša sese nna ke nyaka gore o fole wa bona and then motho o swanetše gore ge e le gore o tšwa Mozambique o no rea passport mane wa kgotlelela ge e fela wa ya wa ilokiša ba gabotse wa dula gabotse semolao wa e bona so taba kgolo gabotse taba gago gabotse mo o leng gona gore gore o ne makgome a ke re bja le mogala wa gago o robetše o krile re o robetše mogala wa gago le ragadi mama yena o robetše so o ka no kry-a le ona go gobatšang gape o ka bare mogala wa gage o ka re be ba kwana go ne ka mokgomong ba riale go sese le go sese bana ba gago ke bašimane gore ke magarebe ngwaneso ke banyana ba babedi le mošimane kore ka setšo o swanetše a alafišwe ka setšo o swanetše a alafišwe nka kere ka setšo ge motho a tlhokofaletše ke papa go ngwana kapa ke mmago ngwana o swantše a alafišwe go tšwe sefifi se la sa mohu mo go yena and then le madi a kgone go hlatswela o hloka thušo ka nnete yena ya mara tabe gabotse wa bona bana ba ba sa tseneng dikolo ba ke bothata bana batho ba nna modimo sa ba tlile batho ba ba sokolana gana re go tlo gape le wena o ka se tlogo le nna le nna nka se tlogo mo metlhe le metlhe ke tloga mo ke ya kwaga ke boa sekolong ke tloga go sasa ke ye ke boe go sasa gape ke tloge ke sekolo sa gona se tsena everyday mara o ka se tšhaba monna gana o tloga mo o ya kwaga o ya kwaga everyday gape go jalo fitlha bo orlogo mola awa nagana if o tsena ka 8 ura o santse o tlogo mo ka boma 4 and then ka 3 ya re sekolo se ya tšo o fitlha mo ka 6 o pola pele o robala nakonyana ye o santse o bale santse o ngwale di-homework santse o tsoge gape furugu o travele and-e dipaesekele ga di gona ka kone for ngwana sekolo e no ba transporto a kere wa bona le gona ka mo ge ba ne paesekele aowa dilo le sepela gabotse and a ba ratite tša go tšha tša di-mountain bike ao ba nyaka Darkville straight ya paesekele santse e goge ka kere one bana bešo a gone molato malwetšing mmelekong dirithi tše di bang gona ka kua gae moroka o tlo le thuša re ya leboga gore mafelelong le emeleleng tabakgolo e le go tinyakela bophelo mara se re le tlhotlheletšang sona ke gore le belegwe ke batho and go tšea nako o sa ye gae
ke e nngwe ya tše e leng gore di kgona go senyetša motho bophelo kapa go dileya bophelo ba gage moroka. O ka re rena re dula mo South Africa go di nako ngwe o ne o kgona go note ko gore manamana ke kgale ke sa ye ga bomma ke kgale ke sa ye ga bopapa o no ya kore e no ba gona nto mo go wena and then ene ge e šale e fitlha e no ba gona mo go wena go ra gore go ne modimo mongwe o bolela le wena gore no ke kgale and then motho ko go phentše a ya gae a boa and then dipampiri ge di expire re ya di tsošološa ra ya gae ra ya go gata mabala ra boa ra ya gae ra ya go gata mabala ra boa ge e ka ba mohlho mongwe tše dintšhi tša tše di diregileng ebile di dirileng gore le be le feleletše le le ka keno ga le le tšona ke tša kgale sese o lokologile kua monno be ba go file yena ka kgang o sa monyake o robetše ga a sa le gona go bohlokwa gore tata go abuti a sa phela o mo sware ka lepanta a kgone go hlahla gore o tsebe gore na ga bommago ke kae ka gore ge tata go abuti a ka robala go ra re o timeletše sa ruri ka gore o ka se dulu sa tsebe ga bommago ngwanešo gone jwale o ka mo South Africa o belega bana gone jwale o ka mo South Africa o a ratana potšišo ko gore ge lesogana le o ratana le lona ge le ka re modimo ga a ka lefa matlala re le ya go nyala o ya go nyalla ko kae go bomang ka gore le ka mola dulang ka gona ke ka ga boabuti a se ga gabo wa ekweša ke ka gara mogolo age ene kore go ne lo tše dintšhi tše le swantšeng le di lokiša magagešo NSS go ne nako e nngwene badimo ba geno ba ka rata go go blessa ka dilo tše botse a kere wa kry-a ba nyaka go go fa lenyalo motlho mongwe go fa mohlala ga go ne gore ba ka go fa lenyalo ka gore ge ba fetša go go fa o ya go le diela kae wa e bona re ka nako nngwe o fetša o trafa le motho ola o dulang le yena a reng ke a go rata ka gore ga a tsebe gore ke tla re ge ke re ke a mo rata ka mo ratela kae ka dia dilo ka tsela ya maleba ko kae wa ikwešiša tshwara papa go abuti ka lepanta ngwanešo le ge o ka se ye go dula gona mara o no tseba gore ge ke re ke ya ga bomma ke ya plekeng e so ge ke re ke ya ga bopapa ke ya plekeng e so o tsebe ga bommago le ga bopapago go bohlokwa kudu o nepolela o nepotšišo ya Ntate Kakapa ka bompapa ke a o tseba ke goletše gona ene papa wa butaka papa ngwanaka o ile a tla ka o papa wa buti a yo kokota a zanga a be le bothata ka baka la re o boletse le ba ka kwa gae ba re wena ka re because ke go kokota wena amogela baeni and then wena o tla romela dilo tše di tla gae ene fela go a direka so ka mokgwa go direkileng ka ona papa wa butaka a tsebe ga bomama papa wa abuti ka bomama a o tsebe ka baka la re nako e papa a ratana le mama na sona papa wa abuti and then nna ke le ka ngwalela Facebook ka kopana le abutaka a re ke yena a ntlhalosetša a re ke yena ngwana o mamama and abuti o waka le yena o na le tatagwe o dula Kurumane Ntate Kakapa ka tloga mo ka ya Kurumane ka ya go kopana le yena abuti o ene fela ke ngwana o mamaka mara re fapana ka bopapa le yena ga a tsebe gore ga bommage ke ka bo mama wa go tseba na o khoso rena le yena re ene ka betha ke tšhelete gore a ke bereke ene le yena a bereke mara yena wa go tseba ka bo mama mama yena o loketše kua gae kua go bo papa ene papa na a sa nyala mama go no swana le go njwale papa le mama kore papa ba utswane le mama ba tšhaba ba ya kae gona mo a fihla pleke eo mama a hlokofala a o lokela ga bo papa ya ga botse re santse nke re ye Mozambique man
kua go senyegile no re rodiang di-passport ya no nna passport ke sala gabotse And then- ke sa tsebe moruti ka mola no And go ra then re ke ye nna yona- lelaki malako ye yona fela go kgose gore ka bomama gona ke ya mara taba tša gore efe molekane di tša mokotoki ba lebaka kua gae ba bolela le sese whether go bolela go whether go se bolele dilo tshwantse di sepele ka procedure ya Tshwantse o ye gabotse ya gabomao. nnete lebaka ke gore le ge bona ba ka bolela se se šalang o ka se direle dilo ka mo tša badimo ka mo tša go tsamaišana le sedimo ka mo e seng ka gageno wa ekwešiša o squate kgothatsa ka ntho e seng gona kore o squate kgothatsa gore gore ba dumelelane then everything is all right ga inyakege ga e gona wa ekwešiša so wena lokiša mabaka a gago o kopane le ngwana mmago o gopele badimo le modimo ba go thuše o khuparetse o kopane le abutago o ye go no tseba ka ga bommago gore ka ga bomma ke ka mo and then o tla bona se sengwe se tla loka e tswalele moroka e tswalele a ke leboge magagesho ke tla ba thuša a gona bothata felo tomorrow re gona ka mola grobosdala le ka re kry-a kgausu le CTM le re ke eng fruit and veg ya kgausu le CTM le Ambro Alles malefo gone shopong o e bone mola ya fruits and veg re fao ke lebogile kudu magagesho modimo a re thuša re lote sontaga koša ebina ka tleng bebele re ya leboga